Lau fionga o lewa maua tala wa sala lau solo fa mai wa maua sam ya elo ye se fa mauninga mai ya le fa amo me lau fionga langa le fa sa to ngi ni so fa la bla ta mutangal binga la se sauna lau fionga tulanga le ya fa ftai mo le fa si fa maunia o le wa maua ya so mai sam ya man tama ta istolu ele o maua la ya tama ta ya mari na o le fa tu o se na o mo ia malesi na tama ita isa mo to o temini na ko ina me le ma rest mai le office am le la ta na sa longuina to o lo te so va I fa mo le o mo le su mai asa ma tama ita ia to lo ma la fa aso ro ia tu la ngai tu la fono ma na o tu la fono te on fatin. So you say warrant of arrest in Mosa, I'm not looking at it. Mosi le fie le se warrant of arrest, but le rin mal si ang o leo la lo tula fono, en fa yena la to sai ang fa tula fono sa. O mosi le fie le malo le tu, o le vanta pena ia moriang ang tanga na mori ai se amo. Ona ye ni si fo le malo le tu musa fa se amo. Il tu lang le interview le sa fa tino suma ya sa mi lumolo. O le TV o social media e la ni se le tunu una ta ua io la to sua fa songa ya sa le fa u du me la to tan pe la na fa lo su en tanga luna e mo fa ngai le la ua o mo mai se mi le so e ma tu la na le la nga e o fa tino lo o mo li ang su ma ya sa mi tu na tu lu mo le fa msino to ingo mai mai pasea all related to the hit and run le yes tam kikina malutu ye no to o le interview sam fa pe o yesa I lungo le no fanga sa tu por fa la vede ma le interview na sam le ta waingo isi tangata ye fa pe na ye termina na ye va ai le na ye me se fo isi tu ingo pe na nga I fa le o nisi fo li fai pule ta o nisi o fam talanga ia ma me uma sa o yesu su nga le sa fa tino o ma su nga le ia ma tulanga na ele fai tele no tali tu langa le no le la fa nga yo tu na tu lu mo fam sinu ia fam sinu nga foi la mai le ilo ma ton mo nenta o fai lo me la mi ton o te lo o le va foi ona sala lau le nenta upu hoi mo o pengat whailangi e mo se foi I tūlanga le interview le se whaatino e sunga ia sen ia e pawan me fia whamanino fia whailowe o mātou ia mun muta ia e tūla funu e leina se tūlanga hua whapeo o mātou se tai alam whin whaawai o tūla funu le mute muta ia o le tūlanga huna leua mau mai sunga ia sen ia ma tamaitai ia le aso ma fa ma fa fu na sa video le so o ne se me tu la me a sempre se me eu no fa pe fa ti no ni si fa ma li ma ko ni si tu la ma pe na ya se ma na te me tai o mo me ai fa ti no pe ya tu la mo le au la pe tu la fo mo io no tu na tu lu mo fa si no ala la mo ya le ono mo li is it defamation basis mo ya ese mo e mo li ana defamation ne tu la mo defamation de mo li ese ma e foi si mo li ana o mai fo mtala se no il tanga mo me mana la ilo te ni e patino mo so ma e mo le fe mo li ana leo mo li so ma ya sento na tu lu mo fa si lau fionga au pa ole tulanga foi le yanga sono malu ofisili wale la wata wale defamation lo alanga mai foi le tenu ini so fasalanga na faia ele tai ole tuangai ya mal faila tusi e fa apia lo ta wal mtanga lengo leo na abatu la wo fionga fam tananga o mai le fali tuwa wa eli fa apia mai o wa ele na mali waia tu ona lawa le mafaiona no fono folfal tua o mama ilin fa na la se sa no anga lawa fionga o se te leo se fa le anga le swa fal mtanga le ngam lawa fionga tu langa le ia o le tu langa na te lo mai a fono tale tu e fa tan longa mo sa ma fa tan no mo suma ya ia ona ele yo mai ni se fa o mo se fa se fa pe na le mtanga le
o te loa o le sa una hol fal tu ia vai le tulanga na e ma tulanga hol na sa fa ilo ele no fa o tali tu ia tulanga na ona ele io o me fal tu ma tana no na tulanga mai o te lo fake pictures ia le fa nga me tana tani e fu le fa ilo me tulanga ia le fa maungia mai fenta ho lan ma to tali tu tulanga na ka fa pe oni fake pictures e fa nga ma ia tu me e o so fa ia fal tu ho ia vele ia mala ho tu ale tu langa male ale na ole tu langa nei de in ta upu nei ai ile ma to wa ia ngabu ma to ia la mul ta ia tu la fon me ho na ma to tele I fa pian ma to so na we sa fa tino ma to ngalu ia ma fa sala la wat fo tu ile mai so soanga malula tinu e matou tele o ngau ia e ui lava ina ua tele hoi tala ua whaasea manitanga luenga ma lalau mai foi ono o nisi o whamtalanga na whaatino sunga ia sami lumo ole social media e tua ia mtanga lu matou tele una tulanga paol mea matou ia whaatino o ngaluenga matula funu ia usta ia tula fono limita ina ia matou ngalu fai mo le mala lama le tulu o tulanga na mawaisa nga lewa we foi nisio fa salonga fa pena sa valval mai asa mi il to mtanga wenga la sa ol tulanga le ile so fa mo le au pa ia ole suma sa mi long mai we na long to we le pena ko mai il fona fole I fuma fole te o motinola I ko la tulanga na I fuma fole ia sa ia mai la ua I to mai tai to o dana le term fa nga le I se dana le term fa nga le ko mai se ole mato ole so se na luenga tanga bini e fai ia so suenga ia lava mo a lava lo mo e le tau apala ia la se warrant of arrest mai lumo ole e mai functional. Or we can still use the word arrest in Yeah, you can still use the word arrest ko lo detain mai ko langa le wa ye tangi wata langa lo wa ye tangi wata le langa fai ke suenga le na la vai ma o le fai no mo li so mai asa e pelo turanga I te formation ai mo si da fio la loia tu la fun e o mal si amo le fai no la to sai meses e na te solia se soli tu la fun e o lona fasalanga e tolu ma sina malumat e le faila ona sai me le se tana te solia se soli nga tu la fun I lalo mai o tolu ma sina so tulanga lana ava pela tulanga pena I lalo tu la fun e soli se no e fa sa mani la fe no le molian ai o le malsi angale o le malsi angana e lalo le Criminal Procedure Act lo apsu le malsi angana le vai na lo su I vanai e malsi angana o le fai on sai e na te solia se soli na tu la fun tolu ma sina mai lunga fasala Just a simple more defamation on what my name Sam's tonu last update ile tusi complain for tu wa ele wa le no o mai na tusi pasa mai I o le la lo kamai ya sami lungo defamation for defamatory information last updates na wa ya le so le pasang wa le o facial for tu wa ele pasa mai tu le pa Malala sei mo la nas tu na trena mai se update o le tu langa de kamu e fa stai Paulo ben long in mai o le so ba so o pictures na refer mai le facial for tu no be fake pictures ele ma se page fa ma o le me sta ta sa o le o ma page mai fin ta ho lan ta no sai ai pe o tu langa le si toinga te formation ia o ngo ia ngo o mo fo mo sa o ma ia fo rin watule malule ko sa ma o fo rin non fai mai o am talanga I lunga la lungo fia ko o no le tulanga vo le issue ai lungo famsi no identification o ka ia ku fake pictures we have to prove e ka una prove le
Porque como le o ngar page le al fin kanga ngal ngam ta ngal le temile e kulanga e fake pictures e fa ma ni ngai social media ma tai video nga mai faltu le ole na mai nga lo fe la lo bang su ole nga o te lo la pol meu o ko ole ma to o process Ava pe faz isso é mal eu de lá vão mal informe ele complain sai da mais todo fatando e pe a que isso tu se informe ele le satang e tu sai no senta o com falo no santang então lá custody ia sama mas tu mai cai co tem nele fa o ele fatando ngare o no custody pele Mas eu não ia tu lang ho pena pa te lele I to e mo me se update foi lá ao susu. Tá, tá, não,